Kakta ban sa kan no ikun. Ti ta da ben pen I yak jing long khu jing ngi bread sendon ye kan kam ta gi bawan ki bathamai kin simti ngi men ta gi sop sendon ye kan ka is kasi local taxi isi kama menta. Tang tin. Today, the 17th February 2022, the East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association made a decision to dissolve the association which had been functioning for the last 10 years. Speaking to the media fraternity, Dispar Singh Rani, the advisor of East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, announces the dissolution of the association's executive committee. Citing the members' desire to allow for the creation of a new committee, Rani elaborated, saying that the present executive committee had been functioning for the last 10 years and that it was high time that others be allowed to form the new executive committee of the association. Ka benta ka bangi wan benta sni. Te kumus kenwa yo pi bakan ni East Khasi local taxi la tre sibun ki kam. Abede bagi jingbet jingbiang jong ki nombo kali po Mekalia apo East Khasi Hill bat kumjo ra po kawai ka state bat ngaju represent ro sa All India Trade Union Congress abede bagi jingye jong ki nombo kali. Te kumus kenma nadu ki kali jerngam hadu giwe jingye ki ban pedunai pator bakumta teter khajana bakumta teter ka awareness ni kita ngi bangil altre sibun ki kam abede bagi jingbet jingbiang jong ki kali. Dene kita gum lakia nama lakia bagi jingkit ki garata mi la sarang ba ade la he ki khon ade sekapali bangin psa jai khon gumong pendang pesta ki khon lade ke benta bangin ailat no ha ki we ki ba nami nang ne sekmat bakin konbin da gawe ka est committee da gawe general meeting ha bakin jiat ja ka est committee ka bathamai ti nak lang jungi ke babat menta ngila khliap lama ra ni ka sing yo sekretari un pensai kindiat ha bede ni ka pha babat la ma ta mo we do kalong ba gisukia ngi gi babat kam nomor penting ka government ne ka police department ha ka por bodon kam ki thu yengi ha ka por bodon kam ki thu yengi ka awareness adu jingja kinja tiar gitar atu sem kan no bagi jate ko laptop ka ba rem bande ke de jingerap sekretari balai penyo itu laptop la po yuan Jerman no kunde te por gina jingye de gine police department ka don kam ba yengi tengi ngerap be ni bade kamno banya lang nam ta jing ha jing bit jong local taxi po district ki police department ki sideline ba yengi haba khot ki politician ki mare awud ni sukta ba haba khot politician nam ta pen ba kam gali ki mare awud ni haba ya lang bat ngi pada kamno bat pen bit biang ya ka jing bit lang baro ki nonya gali po slong ki kentat ba wa kata kristian po disi ka po ba singi baro ki kam ngila hi mangi nadong sadong ndai habede be kam nagi penbet be jingbit jingbiang kumno ben penbiang ke parking wari kam random dong ila submit kumno ben penbiang ke parking kumno ben peni jaka identify jaka baro ngila le ko kata ndai babuan hi ki sideline be yangi tang apor kam itu yangi ta de ga we ka bangi kta plus nang ta gi dondo kini gi memba na prengi taksi dong ye ting ha ki don gi lang yong ting gi kenno gi berbi kumni ngimtai ba barani bampisa ba jarwa bampisa ba karjana bampisa bamolong bisa frang bampisa pikum kita jing berbi na we armut tikata jing berbi pelong yangi kakta do tangi bakhuat bersubai de na don gin berbi kakta ba ngi bium julum kata harwe snem ngi sebe na pla pikam ngi julum bisa chipiaro na kinit ngi sei na pla na do ka balik meetings delhi na do ka bai awareness no ngi sebe na pla de don jing keno kakta hadu kata ta Mne bakta yangi ktaro ya ki kun kiti kinong noi kun kiti bai pa oi saja yangin pesada pa pesa bai taksi kakta ban sa kan no ikun ti ta da ben pen I yak jing long khu jong ngi bread sendon ye kan kam ta gi bawan ki bathamai kin simti ngi menta ngi di sop sendon ye kan ka East Khasi local taxi isi kama menta tang tin ke East Khasi local taxi welfare association ngalabat ne kam nadu snan marjar praja khnai tartar khadu kat kini kisingi ba menta menen kasni ka bangilai song ya ke executive committee ka ba ngilai sim ya ko ikarai da ka ba ngin ya dissolve no ya ka executive committee ke jongi na kani ke East Khasi local taxi welfare association but ngin ai ta ha ki riu sampang ki ba kwa ban bat nani kwa ban pin km ya kani ke East Khasi local taxi welfare association but kumjuru na kaliang ka jongi kum ka konhon kabangingi dan menta ngila
ya lang kawai kasur kawai ke jengmot da ka ba ngi kramya re iwe ngi la khot hiru da ka executive committee bat na try kan long ka ba pensongsi ru ya ki kan hon jong ki trial ne ki nong ya kali da ya ka ba ngi sim ya kini karai ka jing sim jong ngi kini karai kalong bet halor ba ngim so knat ba na hapo ka East Kasil district kin mi bon telik sendal budi kersabi ya kata ngiko abi ba lakunum no kandam mitang kawis sendal budi dede halor kata ka benta kat kun kejing tip jongi menta kasengi ne menen menjisngi kiladon ki kan hon lane man hak lipor bangisdang manyiki kiladon ki kan hon ki platform ki ki o miglia unions te nakal yang jongiru ni yesim be kata raim de bangi pendam nyumat haki henry ngin IT ya kam haki lada ki solak mentre te bat hakju ko por pada kumu chairman jong kami galia joint action committee of commercial vehicle hadu kat menta ka khlimat ke bangiwan man ai press statement hangne kalong ba kimpat sim masyak la ban simrai na kadau ba ki present secretary jong district repair ba ki civil subdivision repair kim simla la ban yisong committee ti henrei ya kata pada ya kini ke post ke jonga kum chairman pada ru ngan i pat hak jing start jong kami galia joint action committee of commercial vehicle lada kidang ibet ru kasong haki lada kim ibet ru kasong haki henrei nak menta ya ke post general secretary hapo ke district East Kasils ngila pelat naru menta kasni bat ngi kentu ya borok ki tenat officer kar kumlakran nei bak despar ba ngi kentu ya borok ba lak dan kinu kimbet shu ba kin penpoi ki sangi kidi ben penpoi no sha ki babat thamai pat ya kene kam jingmi jong ini ki association ni lei kalong no kone mo manta hapo ki East Kasil district i kalong ba kidan bila kijong registration kidan lagi jong ki kunhun prekam da ka ba ki babun ki ba ngila si persang ban ya tuat jemut berarti teng kemun syong no kai ka ba pensungsi thangi ki try kali kalong kumne ba teng kini ki ba phone tangi taxi driver association ki control ya ki honest Henry kata kadai ka ba ngi ya persang ban ya penbet jukun kita ki brokot tu kampoi sa kata kathong tengi ngi IT no la ki try kali ki so bit so biang ban control da ki driver ya ki try kasong haki ringi tengi la dissolve ya ne